twongeye kubasuza nanone ni Paradizo TV. Kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nta yindi nkuru ni umusirikare waje wambaye machine gun akinjira ku mupaka uhuza Kongo n'u Rwanda, maze asatira umupaka w'u Rwanda yinjiramo ndani arasa. Ariko abasirikare babanje kumumenyesha yuko ibyo ari gukora atari byo, ntago yagerageje kubyumva. Byarangiye bamurashe isasu ryo mu mutwe yitaba Imana. Ubu rero imyirondoro ye yamaze kumenyekana. Nibyo tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Ni Paradizo TV, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yinjiraga ku mupaka warwo wa Petit Barriere akarasa abapolisi bari ku burinzi no ku baturage bambukaga umupaka. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na RDF rivuga ko ahagana saa 2:45 z'igitondo umusirikare wa FARDC utatangaje amazina yinjiye ku mupaka wa Petit Barriere arasa ku nzego z'umutekano z'u Rwanda no ku baturage bambukaga umupaka. Rikomeza rigira riti yakomerekeje abapolisi b'u Rwanda babiri mu kwitabara. Umupolisi w'u Rwanda wari mu kazi yirwanyeho na wararasa arengera abasivili bambukaga umupaka n'abakozi bo ku mupaka. Umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ageze muri metero 25 ku butaka bw'u Rwanda. RDF yasabye itsinda rishinzwe gukora ubugenzuzi mu bya gisirikare mu karere kugira ngo rikore iperereza kuri iri sanganya. U Rwanda rwamenyesheje abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyabaye, cyo kimwe n'abakozi bakora ku mupaka ku mande zombi. Itangazo rikomeza rigira riti turizeza abantu muri rusange ko umupaka utekanye. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyoya yatangaje ko inzego z'iperereza zatangiye gukusanya amakuru kugira ngo zimenye neza imvano y'ibyabaye. Hari amakuru yatugezeho avuga ko uwo musirikare warashwe yari yambutse yitotomba ko agiye guhorera bagenzi be baguye ku rugamba igisirikare cya Kongo gihanganyemo n'umutwe wa M23. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, umurambo w'uyu musirikare washyikirijwe ubuyobozi bwa Kongo. Ni umuhango wayobowe n'abasirikare bagize itsinda ry'ingabo zo mu karere zishinzwe kugenzura ibibazo bibera ku mipaka. Kuri Petit Barriere, itsinda ryabanje gusura aho uyu musirikare yarasiwe, baramusaka bamusangana urumogi mu mifuka y'ikote yari yambaye. Komeza ku bitaro bya Gisenyi kureba umupolisi n'umupolisikazi barashwe n'uyu musirikare, bavuga uko byagenze. Umurambo w'uyu musirikare warasiwe ku butaka bw'u Rwanda wageze ku ruhande rwa Kongo, wakiriwe nk'intwari itabarutse, bawuherekeza ku bitaro bikuru bya Goma. Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23, gusa rwo rwakunze kugaragaza ko ibyo atari byo, ko nta n'ikimenyetso na kimwe kibigaragaza. Ni mu gihe M23 nayo yakunze kuvuga ko nta bufasha na bukirahabwa n'u Rwanda, ko intwari ikoresha ari izo yahishe ubwo yahungaga muri 2013, izo yambura FARDC ku rugamba n'izo igura n'ingabo za Kongo. Urupfu rw'uyu musirikare rubaye nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabereye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo i Rubavu, aho ibihumbi by'abanyekongo bigaragambya batera amabuye ku butaka bw'u Rwanda, bamwe banashaka kwinjira mu Rwanda ku ngufu. Icyo gihe inzego z'umutekano za Kongo zaje kubacubya, zibatera imyuka iryana mu maso, basubira inyuma. Ngaho rero nguko turaguma tubagezaho update kuri update ibiri kubera hariya hakurya y'umupaka w'u Rwanda. Ni Paradizo TV twarabiyemeje, twarabihaye
kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Ayo rero niyo makuru akomeje kugenda avugwa, aho rero uyu munsi byari amakuru gusa yivira hariya hakurya muri Kongo, aho umuyobozi wa opposition irwanya ubutegetsi bwa Kongo Martin Fayulu yavuze yuko nawe yanzuye yuko cyangwa se ashaka yuko u Rwanda na Kongo bicana umubano burundu. Kandi rero indi nkuru yaramutse ivugwa nuko uwo musirikare ari we uyoboye aka kanya mu kuvugwa. Umusirikare wa Kongo rwose yinjiye na machine gun, niba abenshi bagiye bavuga ngo ni Rambo, ngo yigize nka Rambo, abenshi bagiye bavuga ngo rwose yigize ngo yarebye filime nyinshi yimagina nyine yinjiye hariya arasa, ariko urumva ko ngo bamusanganye urumogi. Urumva ni ibindi bintu biba bigenda bivugwa mu buryo bugiye butandukanye. Inkuru nyinshi ziravuga byinshi, ziravuga ibi, ariko Paradizo TV turaguma tubagezaho amakuru ari update, amakuru ari new, turaguma tubagezaho breaking news. Twarabiyemeje koko, kandi koko twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Tanga igitekerezo, duha igitekerezo, tubwire ngo Paradizo TV bimeze gute. Turakwiteguye, twiteguye gusubiza igitekerezo cyawe, twiteguye kubana nawe mu bihe byose. Reka rero tubonane mu kanya karibuze, turaguma tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Muhorana nande na Bukalif, utajya uhema gutuma mushobora kugira irungu. Nago mwagira irungu muri kumwe nanjye Bukalif, kerese igihe nasaba nihumeka umwuka wabazima. Reka rero tubonane mu kanya.